Hello. Kanami piti hayo siu mas pena kazan salam kan pevin sule Christmas ong nai to kethen Christmas chabayo kan bu pai payo pile dam dai pi wa pathin zin mas pena pathin chu thangwan sang pen pe mas pena ven he kanami piti hau chi do bin dok channel mong cha kan seinum chi hale tu ong thlung ding 20 December le 10:30 am le da ko ku ste khang tha mezima tong 75th foundation day celebration hi ong ti mang hin lam kai ko na ti melang ai sule kanami piti ho nakale na kanami piti ho sa le langa cheng mul langa ko yang huila ko na yong na chicken mang ding ai yung ki che diwin lam ka ko na ti melang na an agin kini ne na lam ka ni chicken hi kapita lo pita le agim nei ta ki thing lewan gon hen chicken lon sa ding he mi piti ho hi jiwin mi piti ho yo seo lung se tin chicken mang dingin yung ki che ti ti chu lam ka ho ko na ga ke sa won he ke phalam po tin obung soi ti wila ko na yung lahungutin chicken humongote ti chu ga ke so hen le last but not the least aga sinum chi ale Christmas ong nai tan Christmas ong pathin opin nom tan mangutin le khom lam tin le khom lam sau tin sa ha ne neu na alright no mercy ting le Christmas chai ting le ti che meji fama town hen stu tin na ti ga ke so he amun chi ale ko ke Christian khang tha ko ke Christian church 1 number 2 meji fama tong chum ki ma hong din man thei poyo amun khun len lut leo volunteer na sa hen dim leo hen amun khun len lut phapat leo leo se sital so eng din amun ka sto te ti chu ga ti he se khel se ma ki ngai mutin nom ten pathin lo pin ning iche senfi foundation day celebration he mangdin hung ke chu te chule ke si ke khang tha meji fama te pathinin pathai na bo hen lang na ban dong do thin le ki pa na le dam ti nan na ma puijing ta hen pa tam so de